na Kofi Adoma woni ni issue about the social media yo ya hometo papa ye hon ma na enya na ntide wo obi abone nyo dutu ma itri chede or say na nyo na anyi sa nyo na say yo say chede nhyem ne ze ne hira ba be chechem bebre na the video mpo most mo ye yo see kra no ni nyina wa botoga say bia na ihu ne bi wo kirema by da fashe bi ase na obi tu atru na etru no ekehye na nwa bi no de chede wo hwe video na wotu mo hu de ipoko no shada na oye amso mo hwe no me hu na dam intina awu hwe video no ai na do conclusion wo fie ane pe yenzi ye fie asam na ada anti no ye hwe video na ai na wara do conclusion wo fie why sad Jesus. Nana obeke jama do mahene obe trafafi ni wodu ha nana obeke jama do mahene obe trafafi ni wodu ha bari ma kuja tu aduma jama do nteni agu wodu ha This is sad. Ibisama is an accident. Usually, the Kofi ya to the metro no. I na wo gimmicks be na za wo ye wo clock gun na ze. Ti wo mo do hwe ruma na po. Be hwe most na brante ba no na wo gina honum zina. Chere na la wan hwe benkum wan hwe nifa. Wan hwe de wan no gina ne nchan. Na anyi de ihu se etu na na so kwayo sanala no chere. I can't esan ye po efifie na ye kwa agba no me bom pede kopo no mbo ye hu bani free esan wati. Because I mean, for me, this is an accident, and it's sad. Because anyone say, anyone what on him, anyone want to say, oh, very sad. And so no, and pay the be papa zema Kofi Adoma woni. So what's one the pay say ebon pay na asaka kra is a man.